cocok. Jalan non. Orang jangan kopi begitu ya. Iya. Kurang. Oh, cocok. Itu mana nangis. Ngopi, Bang. Kira kawan. Bete kan, bukan budak we gitu nya. Cok, bukan si pajing lah ya. Wih. Waduh. Kemana? Aku lagi. Well, Atulah. Iya aing teh nya ahos yo teh sepapa teh Pat. Angkat lagi, Pat. Mainnya. Hah? Angkat lagi gitu. Angkat. Oke. Gerak. Woi, Pas, di mana dia? Di mah aing. Bete apa yang mending ngopi deh ya jeung aing. Ih, kok gak aing dia mau ngabeakeun ngopina. Kira-kira dia mah. Budak di marana. Di base camp meureun. Oh, saya ingin kabeh sekian lah. Buka tu jasa ya panto. Resik aing. Yo sendal. Pas. Lihat, Mister. Yuk. Serokok. Kanan dan. Pak Surya. Iya. Ah. Kata. Hiji bae tuh loba. Jangan beli rokok hiji. Pin lah hiji bae lah. Permana hiji lah, gope. Pas ya. Yuk. Nun, lihat. Bentar, Kaji. Gimana dah? Di biasa ya. Gimana? Ada yang agung ya? Keseruan dah. Di Budi. Ya. Bukan. Itu budak ceker ngaropinya. Waduh. Sindan deh. Kebeneran jasa enggak dia berarti. Kunaon gitu, Pak? Tadi pas telepon nanti ya, gua nggak kena di imah. Kalau saya beneran ada di dia, aduh, mais dia ya. Geus lobe ngarang. Santai bae di urusin kunaon. Tadi main pajing dia mah. Beak aing. Yang saya mah. Yang mana saya mah tukang gelongan. Beak aing. Golongan gitu dia mau ke tukang golongan. Curug aing, Pak. Cara beak. Beak. Senang bae dia sieun. Aya aing nyawa itu dia aing saya. Saya mah. Jawa apa aja? Papan. Nyawa gitu aing. Oh, di imah dia. Jadi gelong doang gua ini ya. Ya, korek. Di golongan mah kan. Atuh ngabawakan aing dia mah, wel. Oh, di imah dia. Bisa ngomong wes ya gerakan dah. Atuh kebeneran jasa, pas dia aing lapar dia mah. Oh dia betul lapar we ya. Akhirnya ngomong ganggu kan. Oh. Dan pohara dia nang dia kan belum BKB. Kalau ini jeung kardusna dia mah. Pohara jeung dia mah aing bikin nahan cerita dia yang barang akan. Aduh, mami aing telepon deh ah. Iya, Mam. Oh. Ya udah kakak mau pulang nih sekarang. Ya udah, ya. Aing telepon nih kudu aing dak. Wah, aing balik nya. Cocok. Atuh kayak enggak diri dak. Mun bisa mau ulah dah. Cocok. Oke, sinan hari ini mah. Ide itu namanya. Kira-kira aya ide mau kita kali ini. Hilang tak mata. Oke. Nah ide tuh. Well.
Cocok sih jailan mah. Ah, cocok dah. Cocok non jalan non. Orang jadi kopi begitu jenuh ya. Iya, kurang. Oh, cocok. Itu mana nang minum ya banyak. Ah, eta. Iya cuy. Cocok. Langsung bayar langsung. Heuh, si aing lawan teh. Ngeloba we. Sa iya parang Pak. Ya kira benar mah tindanin jailan. Bener teh mah. Mending jalan gitu. Nyapanya? Pasti benar. Cocok kayaknya. Cocok, pasti cocok aing mah eta. Terus aya kopi dah. Mana? Uyahan we tah. Uyan udah. Heeh, tapi si uyahan teh ulang deui. Uyan nih cai mah. Ini seni uyahan deui kayak. Mending lobakeun. Cuman Pangkapok eta. cocok teh. Cocok. Pas. Bener we. Cocok. Nyokot yuk sinok. Mulai yuk. Hah? Pan Moal bae ngarap. Moal. Geus kitu bener. Ngomong ya ya. 1 hour later. Wih. Ulah gandeng ya. Ulah gandeng. Biasa dia orang main HP. Pas ngerokok di bag itu ya. Aduh. Ngopi dah. Ayo. Ngopi bang. Kawan.